Ngothi mina tsinsani kubilawura ya khumembiri nakona ku Africa wavulavula ile kamngana lona FM makomandle na kuhlanganisa kolonga ngisela xiteche xirko mina ni khalanga Pet Mathebula ni n'wana smart wa jima xitlanga wa xingirtana wa jejana makuna le wa ndandazi kunjani Africa Dzonga kunjani mix romena kolonga ngisela uri kona la Gauteng Mpumalanga no Fosa Limpopo na we kuma ku audio streaming ya mngana lona fm.co.za nhlangano wa economic freedom fighters ka tindhawu to hambana a Africa Dzonga veli ku beni na tinhlengeletano eka ti high court ta swifunda Mpumalanga a Limpopo a Northwest hinkwako kwala nga ku hleketaka leswiwani swi landzela timhaka ta ku yingisela ku gweviwa ka murhangeri wa vona loyi se swi tivekaka leswaku se gweviwe hi ku angarhela kolomiya ka 5 wa malembe a ri a khotsweni kambe ku na milandzu yin'wani ve nge hayi kumbexana hi nga hakela fine ya magidi makumembirhi wa tirandi kambe count 1 na 2 i ku ya khotsweni ka malembe ya 5 na 2 i ku landzelelana tani se hi ta tsakela ku twanile ka n'we ku n'we mi angula mukuyini ka mhaka yaleyo nomboro yale ya ntolovelo ka 0860002543 handle ka sweswo hi ta va ka hi bulana lava va ku cinciwa ka mavito hi twa kahle ku ndleka yini hi timhaka ta le ka N'wamanungu kambe hi bulana vona andaka leswi kona ku ta korokela wena 12 to 2 ni hlekani sweswo mingisero mungana lona FM ku ve na ku tivisiwa ka ku cinciwa ka vito ra Middle Thaba leri ri nga hetelela ri cinciwa ivi ku vuriwa leswaku vito leri ri ta cinca ivi ri va N'wamanungu Dam seke kambe ke ku vito rero loko ri hetelela ri va kona ku hetelele ku vulavuriwa timhaka ta leswaku ku na van'wana va tlhontlhaka xiboho xolexo kambe na ku tlhontlhiwa ka xona xiboho lexiwani swi tikomba ka ha ri na ku vutivi ku kahle loko xiyimo xi fike la xi nga fika kona a ku fanele ku endleka yini se ku ri kombeteriweni van'wana hi tintiho ku ongeti kumbexana ku na van'wana va nge le ku swi hlweriseni sweswo swa kutani a hi buleni na tatana Muhlala kusuka ka the South African National Geographic Name Change lava nga ta va kha va hi pfuna ku twisisa ku kahle ku endleka yini ka ku cinciwa ka mavito hi ndlela yaleyo. Mr. Muhlala, good afternoon and welcome to Mungana London FM. Afternoon, sir. How are you? And good afternoon to your listeners. I'm fine. Thanks for asking, Mr. Muhlala. I really appreciate you asking. Maybe let's start from the beginning by you helping us understand what goes into the process of name changing in the Republic of South Africa. Well, the name change starts with a simple application by an individual member. The member would then say, he's applying that this name change to this name or this feature must be given this name. Then the application is then sent to us for processing. Now, when we process that name, there are a number of things that we look for. Key among them is that there must be proof of consultation, that at least people were consulted. And then once we have satisfied ourselves with the facts, sort of like ticking the boxes, ensuring that our standard operating procedures have been followed. We then approve the application. But our approval is not final. It's actually a recommendation to the minister, who himself will apply his mind. And once he's satisfied too, he then gazettes the name. And once the name is gazetted, that becomes the new name. But even after gazetting, people still have got about 30 days to contest and object to the name change. And when that objection is lodged, the objection is considered on merit. And in the event that we discover that the objection does not materially change our decision remains as it is. The only other step after that may be if the person who objected is not satisfied, it maybe take the matter to court. And the court then becomes the final arbiter. I see. Now, having said that, you spoke about something like you look into the merit. What exactly do you mean by that? Merit, I mean that the application satisfies our standard operating procedures in terms of the Act. You see, we are governed by the South African Geographical Names Council Act
118 of 1998. Mm. So we apply that act. We apply PAJA, that is Promotion of Administrative Justice. We apply PAIA, Promotion of Access to Information Act, and POPI Act, Protection of Personal Information Act. Mm. Over and above all those pieces of legislation, we apply the writ of the Constitution. So once we have satisfied ourselves that all those pieces of legislation have been satisfied, it's only then we will approve an application. Now we are sitting here in Ntate Mhlala with an issue of Middle Letaba Dam, of which has since been suggested to change to Ngwamanungu Dam, and that very name has since been gazetted. What does it mean? Because people are now saying maybe the signage should have been changed. What needs to happen after that? Well, once a name has been gazetted, it means that becomes the new name. Now, let's take into cognizance the feature that we are talking about, a dam. Mm. A dam falls under the Department of Water and Sanitation. So the Department of Water and Sanitation will be the one responsible for changing of signage, of boards and so forth and so on. It just needs to be told that this name has been changed from this to that, which is something that they know themselves, okay? Then there's another signage. It might be a sign for direction and so forth and so on. Some of those boards are in the domain of SANRAL. It's a road sign and so forth. Others are in the domain of a municipality. So this is a multi-pronged approach. But once a name has been changed, we envisage that even the signs will change depending on the department or the entity that is responsible for that signage. And what kind of communication goes into that from your side as an entity? Do you communicate that to the department to say, the department, that feature which happens to be a dam has since changed its name, then you can act from your side? No, a gazette is a government newspaper. That's the communication from the language board, who knows Tsonga far much than I do. The Tsonga I know is enough to get me food. We'll put that to a test just now. Let me go to a commercial break, just for a 1-minute commercial break, then we'll come and conclude that. Thank you. All right. Isa swimming sa Romgana Lon FM tatana Mhlala laba suka ko ka kuchinchwa ka xengele cha kuchinchwa ka mavito balandelerisa makali bulaka yona ya Ngwamanungu Dam. la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi na vinyi va yona. Swimming sa Romgana Lon FM mantlhela ka tatana Mhlala kusuka ka xiyenge lexa xa kucinnciwa ka mavito xa rixaka xa Afrika-Dzonga hi ndlela leyi le ku buleni endzhaku ka loko ku ve na un'wana nga rhumela tsalwa ra ku vulavula hi timhaka ta ku onge ti swi le ku hlweleni ku cinciwa ka vito ra damu ra Ngwamanungu hi ndlela yoyoleyo. Ntate Mhlala, let's thank you very much for holding the likelihood that we might change our decision, because our decision is informed by a number of things. So we then advise the minister accordingly, as is in the case with Ngwamanungu. By the way, we got an objection on the Ngwamanungu Dam. Yes. And considered that objection and the reasons for that objection. And we are convinced that the reasons were not enough for us to can change our decision, you know. And I don't want to get into the merit and demerit of what the objection was all about. But that objection was considered. Notwithstanding that objection, we still felt that the name has to be gazetted, and that's why the name was gazetted. So now, after the name was gazetted, did you receive within that very period that we spoke about the objection, or the very objection came before the gazette? No, it came before and after. Oh, okay. Yeah, you see, normally what happens is people go to a public participation meeting and object there. And when their objection doesn't find traction with the meeting, they wait for the gazetting
and still object on what they have already Objected, yes. And I normally say, in South Africa, we have got an oversupply of democracy. We listen to you before and even after. We don't say, no, we have already listened to you, we can't listen. No, we listen to everybody. And what is the status today? The status today is that the future's name has changed to Umanong Udaya. So there are no court litigations or anything with regard to Nothing. Nothing that I'm aware of. Oh, okay. So it means it means therefore, Ntate Mhlala, as we conclude, whoever would say the Department of Water and Sanitation in this regard is dragging their feet in changing the name would be correct. Very much so. All right. That's why, together with other names, I would imagine that you have already noticed that even Weather Report Yes. no longer refers to Graaf Reinet or East London. Yes. And the approval was done on the same day. Including Kugombo. Yes. Where does this name come from, Tate Mhlala? I know we did not call you for that, but now that you mentioned it. Kugombo is actually a name for a sandstone rock on the mouth of a river in that area, which Makanda used to sit on and meditate before battle and inspire his warriors from. That's where the name comes from. And the Makanda is the name that is named after, which has since begun replacing Grahamstown. I like it to learn very quickly. Tate Mhlala, thank you very much. Next time we will be calling the Department of Water Affairs so that they can tell us where is a snag now. We really appreciate your time. Thank you very much. Thank you very much. Inkomo so mingisera umngena London FM bakumbandlela lava bala na vona I tatana Mhlala basuka ka xiyenge lexi xa ku cinciwa ka mavito ya swiyenge swo hambana ku katsa na ku cinciwa ka vito ra damu ra N'wamanungu vengero damu ra N'wamanungu ri cinciwile ku ve na objection kumbe ku ve na ku tlhontlha vito ku nga se gazetiwa na loko se ku gazetiwile leswi vulaka ku lava va ngele ku vileleni ku ndhawu leyi ya timhaka ta mati na nkululo yi le kokeni milenge ka ku cinca vito leriya va nga va ri na mfanelo yo endla tano se ni kumbexani ku na timhaka tin'wana ta ku kumbexani ti le khoto ka nkarhi lowu a ku ya hi leswi mi ni tivaka swona laha ni nga kona a swi kona sweswo se swi vula ku mhaka leyi n'we mi khumbekaka kumbe n'we mi nga na ku tsakela lexi nga sala hina I ku lava ku twa va ndhawu ya timhaka ta mati na nkululo ku ri vona va ri yini ni ku xiyimo xi titani hi ta va rhumela nkandziyiso lowu ta rhumela sesiwisani va nga ta yi teka ku ya mahlweni hi twa ku loko va ta ku angula tanihi ndhawu lo va angula va ku yini hi ndlela yeleyo sweswiwani 23 timinete bela awara ya 12 kasi ke swi vula ku yini swi vula ku sweswiwani hi ya ka nhlokomhaka ta mahungu ya misava ivi endzhaku ka nhlokomhaka ta mahungu ya misava ku fika laha ka awara yan'we ndava hi nga vulavuli swin'wana na swin'wana hi nga vulavula hi timinete leta mune ni nga sala na tona ku fika ka hafu ku bela awara ya 12 kusuka laya ni va hi vulavula hi matitwelo ya n'we ka timhaka ta xiboho lexi nga tekiwa hi khoto ya le ku Gompo ya ku rhumela ekhotsweni murhangeri wa Economic Freedom Fighters ku nga tatana Julius Malema malembe kahle ya 5 na ku hakela kolomiya ka 60 wa magidi ya tirhandi lama ya katsa ku count 3 4 na 5 loko ni nga hoxisi hi ndlela yoleyo sa eku tumingiseramento ku ri na swin'wana twa ku ngeti lava ku swi vulavula swi nga fambelani ku na timhaka ta Economic Freedom Fighters hi bele riqingho hi le ka 0860002543 hi ndlela yaleyo kasi loko ku ve i lava ku vulavula leswi swi fambelanaka na xiboho lexi nga tekiwa khoto hi mayelana na tatana Julius Malema a hi buli endzhaku ka tinhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya 12 hi laha ni nga ta ku nyika 30 wa timinete hinkwato ta leswaku hi kota ku bula na wena hi toho hi ndlela yaleyo loko swo famba kahle kumbexana hi ta ringeta ku lavana se Sihlamulo va nga mbombela hi twa ku
va ri yini vona vaseketeri va economic freedom fighters lembombela loko hi kha hi languta ka xiyimo lexi kambe hina hi lava ku twa n'we kwala mi nga koho ka nomboro yele ya 0860 002 543 hi ndlela leyo ta ri teka riqingho rero endzhaku ka leswi 30 wa masiku yo tlangela ntshunxeko ina leyi i n'hweti ya kona 32 wa malembe hi kume ntshunxeko Afrika-Dzonga tlangela ntshunxeko wa wena 61 ya malembe ya vuhaxi #handlandlamuka munghana lonene FM makombandlela sweswo mingisero munghana lonene FM 28 timinete ku pela ora ya 12 ya amukeleni mingisero loyi twa ku hi khome timhaka ti hi mi amukerile laha hi le ka munghana lonene FM nhleka e pfokele hi nga vona bati mata mina na xirilo ne hi 2015 ane ku endlo xikontiri xo suka a hala ka Chavani masipala ku hari Makhado before va cinca before ku va na college Chavani ivi ku endliwa xikontiri xo suka a xigayeni la ka Chavani xa fika hala kusula ku tiko ra ka N'waxinyamani va ku i phase 1 lava ku phase 1 ivi pfuriwa 2016 va ku ka lembe ximali leri taku ku ta endliwa phase 2 leyi nga ta suka hala ka N'waxinyamani ya gina a ka Bungeni yi ndana le health center va ku na xikontiri hala Russell xa fika hala ka Diva okay ku ve ku ceciwa timasipala isuka ka Bungeni isuka ka Makhado iya ka college Chava N'waxinyamani ya sale ka Makhado mara from then aka zangu na ku na phase 2 social phase 1 yo hlakala phela se hlakarile phase 1 ku va na phase 2 lapho va rhangela lava kahle va hi khomi njhani ene tiko ra N'waxinyamani kahle kahle a zangu ri va na development na hambi ku endliwa xikolo va ku i-traditional schools sa project ya Mandela ku endliwa na thangi ra mati ro ri nga humeki mati ku endliwa na xikhosana bye swo heleri kwalano that's it mativa na school ta hi nga ri na yona lawa nga ri tsan'wisi 1992 loko endliwa masisi ma swi vona mari le ku hluphekeni na meto ba na meto kumbexani hi ta twa ku va angula va ku yini kambe matimu ya kona mativa mari yini matimu mari patu rero leri mari vona patu leri nga hala nkoveni ra xikontiri a ri fanele ri te hi kwala xikarhi vaaki va ala kumbexani vatswari va n'wina na va ala va ku patu leri ri ta va dlayela vana ivi ri ya ri endliwa leyi ri nga endliwa ko le nhoveni patu leriya se ni vulaka ku ani ala mahanyela va ri vo papa hina sweswiwani a nga ri sa swi jikile kalani hina sweswiwani ni mi twile na vulaka ri se timali ta kala masiwana kambe yeni ni nga vongi n'wan'wana timali leka hi byela ku vanhu ka misava a ri yan'we ya ta emisekweni kusuka kwalano a hi vulavuleni hi mhaka leyi ya economic freedom fighters na murhangeri wa vona nakuroko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makombandela 12 timinete ntsena ku bila awara ya 12 kusukusela tolweni vaseketeri va economic freedom fighters va ri a East London a ku Gompo laha va nga hetelela va tikuma va kha va seketela murhangeri wa vona ku nga tatana Julius Malema ku la ku ta tiva ku xana magistrate u ta teka xiboho xihi ivi magistrate a hetelela teka xiboho xexo ku loyiwani ngweva 5 wa malembe a khotsweni ka nandzu wo sungula nandzu wa vumbirhi malembe ya 2 nandzu wa vunharhu ku fika ka wa 5 etin'hweti ta 6 kumbe 20 wa magidi un'we ha un'we se swi fambisa sweswo se hi lava ku ta twa n'wina kumerikini loko va va nyika xiboho xo lexiya va tlhela va vulavula na hi timhaka ta leswaku loko mo languta timhaka ta vukona bya vaseketeri va economic freedom fighters a khoto liya swi nga va swi kavanyete vanhu vo tala na milandzu yo tala leyi fanele yi tengiwini na swoleswo mirhi yini hi swona tanihi vaaki ku na van'wana va fanele va ya tsarisa van'wana ku a va sapoti ku na van'wana va fanele va ya tenga milandzu yin'wana yi sindziseka ku hindziseriwa mahlweni hikokwalaho ka ku va ku ri na mphensa lowu nga ta hetelela wu ri taniyani ke ku nga va ku ri timhaka letiya ta ku hi mpela hi le ka timhaka letiya ta i George Orwell the animal farm na all animals are equal but some are more equal than others swi nga va hi ri kwalano ke
hi mtweni mixer wa mina hi le ka nomboro ya 0860002543 kumbe mi kandziyisa rito ka 0657443911 swi ta endla leswaku hi kota ku twa ku n'wangulo wa n'wina ka mhaka yeleyo wu ri yini hi ndlela leyo a na mitseni miehleketo hi vulavula hi tipolitiki ta tiko ra hina hi ku van'wana va vulavula ku ongeti loko mi ka mi languta ku tengiwa ka nandzu lowuwani ku nga va ku ri na ku nghenelela ka tipolitiki kambe loko va kha va hlaya xiboho xa vona magistrate lava va kombisa timhaka ta ku a ku na tipolitiki ta nchumu nandzu wu endliwile loko nandzu wu endliwile ku munhu i fanele a hakela swidyoho swa ku tshova nawu se xivutiso i ku n'we mi ri yini hi mhaka yeleyo 0860002543 ku tumingiselo mina ku n'wangulo wa wena wu ri yini na ri teka riqingho rero kambe ni ta ri teka ndzhaka leswi eka Afrika wa vulavula. President wa n'wina President Donald Trump wa United States of the America va kombisa timhaka ta ku ku na mavhiki mambirhi lama va nge ku ta fanele ku va kha ku langutiwa ku yisiwa ku yini mahlweni se ku ta pfa ku yimiwe ku mhaka ta ku hlaseriwa ka tiko ra Iran kahle ku endleka yini laha prof ku endleka lexi vugevenga byakwe u hluriwile vugevenga byakwe i ku va ni Donald Trump loko Netanyahu a n'wi koka hi nhompfu a ku a hi ya hlasela Iran na yena hi vuphukuphuku a pfumela a hleketa ku ri Iran yi ta fana na matiko vo fana na vo Venezuela laha nga tsutsuma a kota ku teka Nicolas Maduro a n'wi tsutsumisa n'wi yisa a tironkweni ya le New York manjeni Iran va kumile ku ri na yo wa Iran ya swi kota ku hoxa makhari Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Se inkarhi wa nhlokomhaka a hi dzikeli hi anamisa miehleketo. Afrika wa vulavula. hello mixero sungula nhleka Hello, Mjan Podcast. buta mina hi pfukile hi nga vona buti Mlalo na hlangana ni mashindi la Old Farm School. Lexi na kona hi leswiwa Julius Malema o fane a pfaleriwa a ri ku languteni ka court ya vona se vo Lawrence va kha va ringeta ku la ku bailela a ringeteni ku ri hi khoma vanhu ku ringana mi nga tsundzuka ku ri hi nkarhi luwa Jacob Zuma a la khomora a fana khoma Malema a ri ku celebration ngopfu so na se a ringeteni ku tirhisa nawu tanihi nawu a yi hela court leyi ya mahlweni a hi vona conclusion a ndzi nga ta ku la comment sweswo ku ri nawu a wu vi equal ka vanhu hinkwavo nga vi na loko a nga ta tikeriwa henhla ku nga vi na xihlawuhlawu kambe xivutiso ku ta va ku veri ku na tipolitiki hi ku vhela ku na tipolitiki a ni Julius Malema is a leader of a political party ya EFF so boha va ku na tipolitiki leswi na yena i murhangeri wa politiki mara loko hi languta leswi swi nga yimisa swona a ku na tipolitiki laha Xibama a ni xibini a ko va ka rally himpela sweswiwa hi mhaka sweswi ku ya ka ti-local government so boha na yena a va kha a pendiwa hi ndlela leyo vanhu va n'wi discredita va n'wi vuyisa hansi ku na fata yele ku se va n'wi languta as ka wu vhela nga pfuni nchumu mara loko yi languta kahle a ku weli tipolitiki laha yena n'winyi a fanele a va accountable for leswi a nga swi endla mpela kambe xiphiqo xin'wana xi hetelele xi va xa ku loko ku Xibama lexi a ku vulavuriwa hi xona na le ku tengiweni a xi se kumeka a hi nchumu na sweswo ku vumbhoni ku a ne va pfa va vulavuriwa hi ku lexiya a ku ri thoyi lexiya hi xona xi tlherisiwile n'wina mi ri a yi khotsweni hina hi ri a yi khotweni because loko ho yi languta kahle khoto leya Botcat ne ntiyiso wa mhaka wa tikomba ku wu yime kwihi se swi ve ku aphilini laya va tikomba ku vo lava ku ri yena a tikuma a ri handle a ta tlhe a huma continue so ri ku huma mhakeni mara loko ho ringeta ku kombisa ku na xavexini ku na assist leyi sweswi yi nga a khotweni hi mintirhonyana yo fana leya so na yena Julius Malema impela a va investigate va swi kuma ku impela i bini tanihileswi va swi vulaka i bini a yi dele hi ku ya hi sweswo because a ni na nawu va vula va ku va ri position of what i luze ku landzelela nawu wa ku ya hi ntirhiso wa Xibama kambe ku fananisa loko mi vulaka kona mi fananisa hi yini laha loko mi fananisa xiyimbeleri na leswi nga humelela a ku gompo ntlhanu wa malembe lama nga hundza kumbe hi lembe ra 2018
hi fanelisa hi ku landzelela tirhisa xibamu endhawini leyo ka yi nga fanelanga. Okay, Nemetri. I can sustain 0860002543 nangona ku Africa wa vulavula la hi le ka Munghana Lonene FM Makomba Ndlela a hi hundeni la ta vuya yisa mahlenda ka leswi. Se inkarhi wa nhlokomhaka a hi dzikeli hi anamisa miehleketo. Africa wa vulavula. Aya mkhetani wana mingiserelo nhlekani. Nhlekani Botpet Mfukeni. Boto mina ipfukile ngobona but. Awa Mfukeni. I can't. Nikomela ku khuba leya Tatana Malema. Yeah. Botpet mina hi ku ya ni vona yi ve ngopfu na mhaka ya vu political motivated because ndza tsundzuka a ku sunguleni Tatana Malema na khale ka bodyguard ya vona Andrian Sneman ava voniwe nandzu hinkwavo. So a ni swi tivi ku fikela sweswi loko se ku ri nkarhi wa ku va ku ya ku votiweni lexi nga endla ku swi fika lava nga kumeka va voniwa nandzu ku ri ku Andrian Sneman a nga voniwi nandzu ku i yini lexi xi nga hlohlotela ngopfu mhaka yaleyo. Mara a mi swi voni ku n'wa mi tlhelele ngopfu ndaku phela swi nyikiwile swivangelo moko kumbexani laha mi fanele mi ri koho sweswi a mi fanele mi kha mi ku ma vona xivangelo lexi a xi nga nikiwa xiku xivangelo xi nga nikiwa xiku a ni pfumelelana na xona hi ku se va hindzile kwalana ni va vurile ku swivangelo i ncini xi endlaka ku luya wun'wana a huma luya wun'wana a fanele a langutana na ntlhanu wa malembe sweswi. ya twakala yoho mara ni vula ku hi ku ya hi ku leswi swi nga fika laha sweswi swi nga kumeka swi va swi fika kona no twa ingaku hi ku ve na mhaka ya ku vulavuriwa ngopfu hi mhaka ya ku lava ku kombiwa ku hava munhu loyi a nga henhla ka nawu. So swin'wana swa koho no pfumela ku i swikombiso swa ku va la ta kota ku prove ku nga kona loyi a nga henhla ka nawu hambiloko ku ri hi ku a swi nga fanele ku va nga sentisiwa xigwevo lexi va nga nikiwa xona na hambiloko ku ri ku a va fanele va goyiwile mara ni twa ingaku va ve hashi aka xigwevo xa vona. Okay, n'wina lama nga tshama kona a va ndlangi nandzu. Hi ku ya hi swivangelo leswi judge a nga swi hlaya yes va ndle nandzu mara loko ma tsundzuka kahle Botpet loko Tatana Malema va duvula hi nkarhi luwa kwale stadium lexiwani rivala vito ra xona Amdantsana ya ni nga rivali ku hava loyi a nga vaviseka ku hava loyi a nga hundza emisaveni. So hi ku ya hi ku landzelerisa leswi judge ni nga loko nsela a va a karhi a swi hlaya yes i nandzu mara hi ku ya hi xigwevo lexi sweswi va nga fika va nyika xona a ni pfumeli ku hi lexi a va fanele va kume xona no twa phela xigwevo lexi a xi kha xi laviwa a kha ku laviwa 15 wa malembe se kambe va hetele va huma na 5 i ntiyiso. Se n'wina loko mi ku a xi fanelanga a ku fanele ku ve xihi Fammi xin'wana lexi a na hala ta n'wi vutisa xona i ku tipolitiki hi ndlela yihi a hi amukeleni n'wana mingiseri loyi nomboro i 0860002543 i nhlekani boto wa mina hi pfukile hi ngovo hi pfukile a kenza hayi chauke Botpet before ni ta rhandza ku ni ku bote lava va nga nghena kwala ku sunguleni a no la ku va sola kumbe njhani a hi fanele hi twisisa ku ri Firearm Control Act yi ri yini. To discharge a firearm in a public place is an offense. Ku na milawu leyi fanelaka ku ri loko u khome xibamu ku na makhomelo ya kona. Loko mi ri at shooting range mi hi khandla ti-firearm training va hi komba ku ri xibamu xa wena xi fanekele ku xi langutisa aka position yo karhi ku ri hambi ko va na swilo leswi swi vitaniwaka ku ri accidental discharge yi nga ti kumi projectile yi kha yi endangera vutomi bya loyi a nga kusuhani na wena. So a hi landzeleleni nawu laha tikweni. Nawu i nawu, no one is above the law, everyone is equal before the law. Loko un'wana a ku famba sweswi a ka kahle nawu ha swi twa kambe swi na tipolitiki kumbe n'wana mi ngheni mina timhaka ta tipolitiki a ni ngheni ngopfu ka tona ene a ni tshembi ku ri tipolitiki ti nga va ti ri kona hi ku loko ho langutisa loko hi ri vaseketeri va vandla ro karhi a hi seketeleni vandla hi nga seketeli munhu
hi nga ku hi ku loko ni seketela vandla ra Khalanga Pet Mathebula loko Khalanga o dlaya munhu hi xa mundzuku ntani ya yima na yena khoto ni ku no a va n'wi nyiki a non-custodial sentence a hi landzeleleni nawu ku ri nawu wu ri yini loko ho kota ku lava ku twisisa kwalano ku ri nawu wu ri yini hi ta kota ku hambanisa ka ku crime yo karhi yi fita a custodial sentence crime yo karhi yi fita a non-custodial sentence aka ti-charges hinkwato leti va nga va nyika tona leyi nga na nkoka ngopfu hi yona leya schedule 1 leya count 1 lava nga va nyiketa 5 years whereas a ku laviwa 15 years mina ni vona nga ku 5 years i yintsongo ngopfu leyi va nga va nyika yona hambileswi va nga ku aphileni a hi voneni ku ri tindlela ta vona to ringeta ku aphila va ta ti wina na kambe the fact of the matter i ku a hi tiveni ku ri nawu wu fanekele ku wu landzeleriwa hi ku loko wo ka hi nga landzeleli nawu swi ta hi vuyisa laya ka ku maku heta ku tshaha buku yin'wanyana sweswinyana mi te man Owens Animal Farm Animal Farm ku ri hinkwenu hi fanekele hi ringana ku nga vi na loyi a nga ta treatiwa hi ku loyiwani i Khalanga Pet Mathebula loyani i Mazankosi hayi Mazankosi a xi pfuni nchumu na hambi swo famba xi ya xi ya pfaleriwa 15 years hina hi ta va hi ri right kambe Khalanga Pet Mathebula hi ku hayi va hi haxela Afrika wa vulavula a va vuyi mundzuku hina hi la ku twa Afrika wa vulavula a swi tirhisi swona sweswo kambe mi ri yini hi ku vilela loku nga kona ka ku mara tatana Snyman ke tanihi loko mi hlamusetini ku ri ti-reason ti nyikiwile ku ri hikwalaho ka yini tatana Snyman va hetelele va acquitini aka ti-charge leti a va langutane na tona xo sungula a hi twiseni ku ri possession of unlicensed firearm i yini a ni xibamu lexiyani a hi ale va nga va xi tekini kumbe va lo nyikiwa hi tatana Snyman mara loyi a nga balesela i mani a xi ri emavokweni ya mani ene loko projectile liya yo vuya yi suka kwale henhla because what goes up will always comes back down and then loko ho kota ku tisa ku ri projectile na hambi yi kha yi suka yi ri henhla loko yo vuya yi ku kuma kahle ya teka vutomi bya wena botheka ku ya hi loko ni dyondzisa falling bodies ka physical sciences swi vula swona speed lexi yi sukaka hi xo yi ya henhla loko ko susiwa timhaka ta air resistance na hinkwaswo loko xi vuya yi ta vuya ya vuya hi speed lexiya yi nga suka hi xo i ntiyiso so loko hi nghena kumbexani hi ri ku va seketeleni tatana Malema a hi tivuteni xivutiso xa ku loko a swi yo endleka projectile liya yi vuya yi fika yi kuma mutswari wa mina yi n'wi vavisa a hundza emisaveni a na ha ta ku tamana ha ku no tatana Malema hayi va kahle a va fanekele ku va nyikiwa non-custodial sentence kambe a ni ri n'wini loku kambe sweswi vumbhoni byi komba ku a ku na la nga vaviseka vumbhoni byi komba leswaku a ku na loyi a nga vaviseka hikwalaho ka lati bothete ni nga kota ku ni teka xibamu ni balesela henhla hayi yi vuya loko yi vuya hansi yi fika yi nga kumi munhu kambeni a hi swilo leswi swi nga pfumeleriwa hi ku ya hi nawu wa xibamu a hi languteni ku nawu wu ri yini hi xibamu Firearm Control Act danki bothete 0860002543 na vona ku i Africa wa vulavula ka Munghana Lonene ku fika sweswi ma ha fambisa leswi ni lavaka swona madzika a hi kandziyina hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula sweswo mingisela Munghana Lonene FM na vona ku i Africa wa vulavula 10 minutes seba awara yan'we mahungu ya misava hi rito ra Bongi N'wamn'wanati Maluleke andaka sweswo hi bula na Professor Themba Sono hi tlhanyana ka ntsongo timhaka ta Rolf Meyer ivi kusuka kwala ni mitana mitiviwa nawu eka advocate Ntsako Terence Baloyi hi twa ku hi hetisisa ku yini ka mhaka leyi nga yi sungula tolo mhaka leyi nge le ku heleni hala a ku gompo hi ndlela leyi se nkarhi wa wena hi walo wa ku tirhisa i tisa matitwelo na vonelo ra wena ka mhaka leyi
un'wana mingiseri hilo inhleka Enhlekani Butheti Pfukile papa mina hi pfukela hina nchumu ingobo Pfukile Masangani la vulavulaka enkomo papa Butheti la ku yima na mingiseri lo a heta ku vulavula sweswiwani hi xikombiso xa ku kombisa nawu lowu nga endliwa laha South Africa lowu tirhelaka un'wana na un'wanyana munhu aka nawu loko hi langusa ti-elements ta crime no lava ku kombisa ku kuna ti-elements ta 4 leti ti fane ku approviwa hi court ku kumeka ku munhu u endle nandzu element yo sungula i act u actile swi vula ku u endle swo karhi ya vumbirhi i unlawful swilo leswi u nga swi endla a swi pfumeleriwi ya vunharhu i culpability mihleketo ya wena a yi ri kwihi were you capable ku vona ku leswi u swi endlaka swi hambanile na nawu yo hetelela i intention ku tiyimisela ka wena loko court yo ze kuma those 4 elements ti ri kona aka leswi u nga swi endla like it or not ya ku kweva so tatana Malima va langusili va kuma ku ti element leti ta crime hinkwato ti kona aka leswi va nga swi endla hikokwalaho namuntlha va kumeka ku va ri na nandzu a swi mhaka ku murhangeri wa yini kumbe u le ka xiyimo xo karhi swi ya hi ku nawu u tshovile yona leri lava ku ri veka kwala Butheti loko mi nga vulavula mukutani van'wani va ta ku a swi twa sweswo kambe nandzu lowu wa ha ri kule ngopfu no hela n'wina miri ya i ti-rights ta munhu ku wa ha ri kule ngopfu no hela mara sweswi xigwevo already se xi humesiwile Butheti leswi a swi landzelaku i ti-rights ta wena ta ku u nga aphila ku aphila u ya mahlweni na nandzu wa wena swi na ti-loopholes kun'wanyana ku fana loko no fika ni yima sweswi ni vulavula na n'wina ku hayi u ni bise ku yini leswi u nga ta hlamuserisa hi swona ku u bisiwe ku yini swa endleka court yi swi vona hi ndlela yin'wanyana then yi swi justify mara aka sweswi laha hi nga fikelela kona tatani Malima va kumeke va ri na nandzu wo karhi leswi a swi landzelaku ko va switandzhaku swa ku aphila ni la ku twa miehleketo ya n'wehe na swi tiva ku swi hundzile leswi va nyiki na swivangelo kambe ni la ku twa n'wehe ku n'we mi ri yini ka timhaka ta nkulukumba Adrian ku yena a nga famba se a nge i la ku mfumo wu nga hakela kwalomuya ka 20 million hi ku n'wi huhisa hi ku n'wi tengisa swilo swo ka swi nga vulavuli n'wina matitwele ya n'wehe hi wahi ka timhaka leti ta ku hambanisiwa ka vahehliwa lava vambirhi ya ku hambanisa ka vahehliwa lavambirhi tatani Adrian laya na khoto yi vone timhaka ta ku leswi ti-elements letiya hinkwato a ti nga ri kona a nga yanga a ti yimiserile ku ni ta fika ni nyika Julius Malema xibamu i va balesela henhla swi yo fika swi humelela kwalano na yena ni shock laha nga kona u sale a va shocked nyana ku ku endlekala yini loko mo langusa video nyande ya yena ingaku a ri ku landzeleleni hi le ndzhaku u yo tsandzeka ku kuma ti-powers ta ku ingaku ni ngo n'wi tekela munhu loyi xibamu lexi a nga endli leswi a nga ku swi endleni sweswo ko va mihleketo ya mina na ku va ni viewe video liya loko tatani Malema va teka xibamu va duvula Adrian a salela ndzhaku a kha a landzelela a ri ku tisoleni laya ku ingaku swilo leswiwani a swi nga humelelanga a ku nga ri na ku tiyimisela ku inge a nyika tatani Julius Malema xibamu va balesela henhla hi swona swi nga endla ku namuntlha a kumeka a nga ri na nandzu hi ku ti-elements letiya ni nga ti hlaya ta crime a ti helelangi aka yena so hi ndlela ya ku a ya suwa state ku u ta lava mali yo karhi and all hi mhaka ya ku va n'wi chajile a va fanele va nga n'wi chajanga from the beginning so loko va n'wi chajile va ku u na nandzu ivi court ya kuma ku a nga na nandzu hikuva ti-element letiya ta act unlawful culpability and intention a ti kumeki ti heleri hinkwato u na right ya ku ya suwa state na mate hayi ni mi twele papa na khesa swinene tlhelo rero mi nga ta na rona
hlayisekani buti inkompa 08600025 lexi tsakisaka hi nongonoko lowu ne loko hi ze hi ku nghenani mi dzika mo dzika heswo mi dzika hi ze hi chawa so a hi amukeleni n'wana mingiseri hilo nhleka lava xo botpet aye hi pfukile ngovoha hey botpet ma tiva ku na ni Steve hi ku yingisela vuhleri bya n'wina na mutivi wa nawu tolo loko case leyi yo endleriwa appeal xiboho leswi swi ya vuciceni ene mina loko swi cinca ta twa hi nga ku swi vula ku tikhoto ta hina a ti tirhi ku fana hi mhaka ya yini ma swi twa sweswi kwalano lava nga ha ku huma va kombisa ku milawu liya ya 4 ka malima yi kumeke yi ri kona ka luya wun'wana a nga cinciwa va ri a hi vangi kona ene i chajiwile leswi vulaka ku ve na poor collection of evidence aka wun'wana wa vatirhi va kwalaha court mantizini so leswi ni na xiboho lexi va nga xi teka xi ni khoma kahle hi ku ku sivela swi swi ku tshungula so van'wana va nge he swi endli leswi mara loko yo ya amahlweni case leyi ya a ku cinceni loko yi cinca swi vula yini aka vanhu lava va tekaka swiboho aka tikhoto ta hina vo magistrate na vuchuchisi ene swi tlhe swi vula yini ka lava ni ta vutisa na mutivi wa nawu swi vula yini ka lava va nga swi kotiki ku aphila exactly swi vula ku vanhu va ngo ya va tshama jele ka swilo leswi a swi ta cinca hi mhaka ku a va swi koti ku aphila ene sweswi loko mo langutisa luya sweswi i le kusuweni ka state masiku lama loko i suwa state botpete a vo ho teka mali va humesa wena i nga endla nandzu ku u ze kusuwa state va langutisa xikhwama xa wena va teka ka xona leswi vulaka loko swo tsha swi fika mahlweni le luya na a kuma mali liya vona lava nga gweva mali ma still va ha ri na case na mfumo na vona ma swi vona ku sweswi a fika swi ndla mpfuka vhava van'wanyana xigwevo xi right xona xi siverile swin'wana ku van'wana va nga ha endli milandzu yo fana na leyi mara mi nge tshiki munhu loyi a nga ta a nyiketa xo dlaya mi n'wi tshika a famba hikuva mi tsandzeke ku kolekta vumbhoni bya leswi yena a nga swi endla a ni ti-video a ti kha ti tsutsuma ti komba ku loyi a nga ni nyika xo endla hi leyi mara me ni nga endli yes hi me ni nga endli mara loyi mi n'wi tshikela yini yena hi ku swi vula ku hi fanele hi gweviwe hi vambirhi ku fana na loko va va chaje va ri vambirhi kusuka ku sunguleni va ndle mistake hi ku humesa nkulukumba luya botpet a ni va nyikile swivangelo mo ka mi nga swi lavi swivangelo leswi va nga vula no swivangelo leswi va nga swi nyika mina laha ni nga tshama kona a ni swi voni swi ri na mongo hi mhaka ya ku mina hi botpet ni nge fiki kwalaho ni ku hi leri banga tsemelela ntsindani kwalaha video yi komba ni ke ni mi nyika banga loko se ku fikiwa khoto va ku mhani na nandzu loko mhani nga tangi na banga leri ya ntsindani a ta nga tsemeleriwangi xikombiso xo hambana na xona mi nga hi pepechela swi swo biha and vula loko se mi ya ku oi ko mi nga hi pepecheriseni ni la banga ya ne kana un'wana mani ya mahungu ya misava ya awara yan'we kambe ni khensile swinene tlhelo rere mi nga ta na rona hi laha mi nga angula ko ta mi nyika nkarhi wa ku va mi ya mahlweni mi angula loko hi heta ku vulavula na vakulukumba lavambirhi hi nga vulavula na vona hi vulavula na Professor Themba Sono hi ta tlhela hi bula na mutivi wa nawu advocate Ntsako Terence Baloyi va hi byela ku leswi se magistrate Olivier va nge ri tatana Julius Malema na ku pfumelela ku famba tlhontlha xiboho lexi xa xigwevo lexi swi vula yini he lived to appeal his sentence i yini i ku gweviwa kasi ku gweviwa i yini i ku vuriwa ku i voniwe nandzu kumbe i ku vuriwa ku i fanele ya tshama malembe mangani kumbe hinkwaswo ne kumbe no tivangela swivutiso leswi nga ri ku kona ni pfuneni ni ri leswi va nge ri Magistrate Olivier grant Julius Malema leave to appeal his sentence in the firearm case. Appeal his sentence. So ku va voniwe nandzu ha nchumu okay ni voniwe nandzu kambe mi nga ni gwevutsi leswi hi leswi a ya ka va vilela swona kumbe i ya vilelela ku leswi mi nga ni gweva swona ni pfuneni n'we mi tiva ku nawu na mutivi wa nawu hi ta va vutisa swoleswo va hi pfuna ku ya amahlweni i awara yan'we ehenhla ka nhloko a hi amukeleni Bongi
n'wam'wanati Maluleke a hi niketa mahungu ya misava ya awara ya 2 hi lawa ya nga hi tshembisa wona ya vongi. rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi. Mikuvona ka mina mhaka leyiwa yi na ku kombela tintiho hi vahlayi ra ka ri nga tshamisekanga swi helelanga hinkwaswo. A vufakazi lebyi va byi kumini ku ze va tshika luya wa ku nyika loyi xibamu. Me ni vona byi nga helelanga hi ku luya wa wu tiva na wa xibamu na yena loyi a nga endla ku va n'wi tshika luya wa wu tiva na wa xibamu. Loko xibamu xi ri xa mehe a ndzi pfumelanga ku ti nga nyika wun'wana xibamu. Luya a ku ri wa ku sungula ku faka va n'wi khomini va n'wi faka jele luya. Na loko va gweviwa luya wa ku nyika wun'wana xibamu yala va faka gweviwa ngopfu. Ina Malema wu yenzile nandzu mara luya a fa nga tshikiwanga. So swi vona kahle leswaku tipolitiki impela ti koho ta nghenelela. Hikuva loko se swi fika kwalani mabuni lawa ma tikomba ma ri khale va n'wi lava Malema. Se va twa va n'wi kumini a va lava ku a phonyuka hi mhaka va lava ku n'wi honela vito. A ku na xin'wana va xi lavaka. Luya a n'wi nya xibamu na nandzu lowukulu. A swi kona swa ku munhu a nga teka xibamu ka un'wana u yo teka hi nkanu. A swi humeleli leswo why a nga pfula nandzu loko xibamu lexi yo teka va nga pfumelana na. U nge nyiki munhu xibamu lexi va nge te i xa wena xi tshama na wena xi kumeka xi ri na wena a swi kona sweswo. Vaxumi Khalanga ni le ka muhumelerisi Khalanga mhaka ya tatana Malema hi nga vula ku yi na vupolitiki ndzeni a yi na vupolitiki mara a ni nawu i nawu ku hava lowu a nga nkulu ku endla nawu la South Africa. So loko ku yi nga va na vupolitiki nyana ma hleketa ku loko tatana Ramaphosa president ya tiko yi ta ya le America kulukumba lava Trump va fike va ku yini ka vona loko ku ta huma timhaka ta risimu leri a ri yimbelela hi tatana Malema va vutisa ku tatana president ku ri why mi nga khomi munhu loyi ku i xigevenga. So ni nga kumbe na hi ndlela lera ku va na xiave nyana ende xin'wana Khalanga lexi hi nga xi vulaka mhaka ya tatana Malema loko yo ya ka aphili ya vuya yi cincile ende loko yi cincile tatana Malema va nge tshami khotsweni na hambi vo tshama khotsweni Khalanga hi ta tlhela vuya kwala yi nge heli na 2 months va ri khotsweni. And then xin'wana lexi hi vonaka xona kumbe swi nga endleka hi ku yi na vupolitiki kumbe yi na vupolitiki i mhaka ya ku ri kumbe va lava ku n'wi miyeta kumbe va lava ku n'wi pfala nomu mara a hi yeni ntiyiso nawu i nawu a wu tirhi kun'wana na kun'wana wu nga yi hi ku mani i mani inkomo Khalanga. Budpet minjhani Budpet loko Mpfundla a va lowu ba na xikhwatani a swi nga ta solisa xikhwatani i Snyman. So because va teke khwati va ri vekela tlhelo va ba Mpfundla wu ri woxe swi vheta swi tikomba ku is politically motivated. And the same AfriForum leyi nga yisa Malema court, the same AfriForum leyi nga le ku miyeleni loko vanhu vantima va dyisiwa hi tinguluve yona leyi nga hi betraya futhi yi yisa mfumo a USA ka Trump yo ku yi dlaya valungu. Budpet na xisolo kwalani nkomo i bongi ndlovu la Clara Nhlekani Budpet xigwevo xo hi xi vonile i ntluva vanga swi hlangananile swilo leswi. So lexi a fanele xi endla Julius Malema a nga za endla appeal a tshame malembe lama ya 5 because appeal a yi vuli ku loko se u ya tenga nakambe u ye ku wineni swo endleka se ya kuma 15 years liya a va n'wi tshembisa yo se a khodelele ka yo 5 years leyi inkomu Budpet. rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi. Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM makombandlela. AfriForum AfriForum Afri dia mi va mi swi tiva ku a yi vuli ku African yi vula Afrikaner. Se swi vula ku loko va yimela timhaka leti ti khumbaku ma-Afrikaner hayi ma-Afrika ni vula AfriForum. Ni swi tekela nhlokweni sweswo leswo ndlovu
kambe msiritani 12 timinete ntsena kuphela awara ya 12 ayamkeleni Professor Themba Sono hi ku hiri la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi na vinyi va yona itwa ku va ri yini vona i timhaka ta ku thoriwa ka un'wana wa lava nga pfuneta ka timhaka ta minjekanjekisano loko kha ku tiwa ka Afrika-Dzonga lontshwa nkulukumba Ruth Meyer ku ava muambassador wa Afrika-Dzonga a United States of the America zindlela yoleyo. Prof Nhlekani i mi amukerile laha le ka Munghana Lonene. Nhlekani amshata hinkwenu. Prof a ndzi tsawa ni mbutisa hi leswiwani kambe ni kombe ku mbutisanyana katsongo n'wina mi le ku voneni ka yini timhaka leti ta na Malema na AfriForum leswi nge le ku endlekeni le ku Gompo? Well, leswi hi swi tivile ku ri swi ta endleka a ni hlamalangi namuntlha leswi swi nga endleka le court ene Malema u tsakisile AfriForum ngopfu hikuva ni nkhuvu ka vona namuntlha ku ri ya hi nkumile hi mpfalele nomo so kambe AfriForum na EFF na Julius Malema i xilo xin'we loko ku ta swilo swa muafrikana rin'wani loyi a nga suka ka National Party kaya ka ANC ava munghana lonkulu wa President Cyril Ramaphosa va kwatile ngopfu va AfriForum na vo Julius Malema na vo Herman Mashaba na Action South Africa hi ku ri loko President Cyril Ramaphosa a hlawurile Ruth Meyer ku ri a ya a Washington ava ambassador ya President Cyril Ramaphosa va AfriForum va ri loyi hayi mo Afrikaner wa ntiyiso a hi lava mo Afrikaner loyi ku nga ta va yena a kombeta ku ri mfumo wa vantima u hlupha valungu i la AfriForum yi ma kona va Julius Malema na EFF na vo Herman Mashaba va ri a hi lavange ku ri ku rhumeriwa mulungu a ya a yimela tiko leri ku ri na hambi ku ri na valungu kambe tiko ra vantima hikuva na hambi ku ri na valungu la Afrika-Dzonga i tiko ra vantima ku fana na loko Germany kumbe Fura kumbe Spain ku ri tindhawu ta valungu. Xa vumbirhi va swi vonile ku ri Donald Trump u ta pfumela ku teka Ruth Meyer hi mhaka ku ri na leswi a nga ka ANC hi mhaka ku ri swimbirhi hi mhaka ku ri xo sungula hi mulungu and Donald Trump a nga rhandza ku tirhisana na vantima unless loko a ri basa manjeni Ruth Meyer hi mulungu so u ta n'wi pfumela ku ri a ta kambe ku ri u ta cinca ku yima ka Afrika-Dzonga Donald Trump a nga cinci hi mhaka ku ri na hambi loko a ku right Ruth Meyer u ta nga va la u endla leswi swi endlaku kambe mina ka Afrika-Dzonga ni nga ka ni nga pfumeli ku cinca hi mhaka ku ri Afrika-Dzonga yi dyohile ngopfu yi na xidyoho lexikulu ngopfu lexi na Xikwembu xi nga ka xi nga yi rivaleli ANC hikuva ANC leyi yi endle vugevenga lebyikulu ku teka tiko ra Xikwembu leri va nge hi Israel a ri yisa ku ri ya tenga a Den Haag so hi leswi manjeni swi nga koke ka AfriForum a yi tsakangi hikuva a yi laveli ku ri ku rhumeriwa munhu wo fana na vo Karl Krili
wa AfriForum kumbe vanhu van'wana lava nga ka vo Freedom Front Plus kumbe lava nga Solidarity lava va nga ta endla ku ri mfumo wa ANC hi mpela u dlayiwa. Manjeni va chava ku ri loko Ruth Meyer a ta le a nga hetelela a endla ku ri Donald Trump rivengo leri a nga na rona ka ANC ri olova. Na leswi Donald Trump a nga ta tsaka ngopfu loko a twa ku ri Ruth Meyer u vulavuri swilo swimbirhi. U tirhi xo sungula swilo leswa BEE leswa ANC leswi a swa nkoka. BEE a yi pfuni nchumu yo pfuna vanhu va ANC ntsena lava nga connected xo sungula. Xa vumbirhi a ku leswi swa land reform swi nga nghenisiwa hi ANC a swi tirhi vanhu a swi pfuni vanhu lavo va le hansi swo pfuna va le henhla ntsena. Va na BEE leyi yo pfuna va ANC va le henhla a yi pfuni vanhu va le hansi. So hi laha kona ke ka AfriForum na leswi yi nga ta tsaka katsongo loko Ruth Meyer a ku BEE leyi fanele ku ri yi cinciwa kambe va nga pfumelani na yini hikuva ni vona va ri BEE fanele ku ri yi suka hinkwayo a yi laveki na switsonga kambe Ruth Meyer ku ri no yi endliwa ku ri yi antswanyana hi leswi manjeni va nga kokeka. Ku ri ku Prof kasi Ruth Meyer a hi mulungu ngopfu hikokwalaho ka yini a fanele va nga n'wi tsakeli i mhaka ya ku ya matimu lama a nga ti endlela wona ka vutomi bya yena bya tipolitiki kumbe ku na swin'wana ku tlula kwalaho? No a ni ri veteri xo sungula a ni ri u tlurile a suka ka National Party ka Apartheid Party leyi a ri minister kona iva a ya ka ANC xo sungula. Xa vumbirhi va ri hi yena na Cyril Ramaphosa va nga lwa ku ri va endla leswa government of national unity leswi. So u tekele matimba ngopfu va ku no a fana na Big Brother Big Brother yes loyi a nga suka na ka va a twana na vanhu va ANC. So va ri Ruth Meyer manje ku twana na ANC loko u xavisile mabunu so hi leswi va n'wi vengaka hi swona kambe mibunu leswi swi tivaka i mubunu wa ntiso vanhu na vona kambe va ri mihleketo ya kwenu a hi mihleketo ya mabunu hi mihleketo ya yi fana na vantima va ANC. Kumbe Prof loko hi kha hi teka swiboho kumbe varhangeri va kha va teka swiboho va kha va langute tiko kumbe va teka swiboho va kha va langute voho ngopfungopfu lomu languta van'watipolitiki lava va kha va vulavula kumbexani va langute timhaka ta ku yisiwa ka Ruth Meyer. Mi twa van'wana va ku hayi a hi fanele hi sindzisile hi yisa muntima kumbe leswi nga ta hetelela swi ya mahlweni na ku nyakapfarisa vuxaka bya Afrika-Dzonga na Amerika. Hayi Amerika a hi ncengi a hi xaveleli hi nga swi kota ku hanya handle ka ku endleka yini la Prof? Well u fanele ku chava ma-politician matsundzuka Smuts Ngonyama loyi a ri ka ANC va huma a ya ka vo Mbazi Mashiwa na vo Cherale Kota ka Cope iva manjeni vanhu va ANC va ku he ka titimela a handle ka ANC vuya iva loko Smuts Ngonyama vuya ku kambe mina a struggle a ni nga struggle ku ri ni va xisiwana ni politician kambe a ni nga saki ku ri ni va xisiwana. So manje ni vuyele ka ANC and u kumile ngopfu i ti-multimillionaires. So manje ma-politicians va vulavula va ri no hi tirhela vanhu kambe xo sungula va languta swikhwama swa vona va swi vona ku ri ka mfumo wa hina ku endleka yini
kuna ma-politicians lavo xo sungula loko va nghena va teka maxaka vona va nghenisa ka mintirho ya kahle va teka na vana va vona va va nyika switulu ma swi vona ku endleka yini ka timasipala ta hina ku ri va endla so nako kwala swa Afrika-Dzonga na America ma-politician va langutile ngopfu swo pfuna voho so manjeni loko va vona ku ri munhu u fana na Donald Trump u hlongorile Ibrahim Rasool ene a nga zange a nga rhandza ku pfumela loyi n'wana a rhumela hi president Ramaphosa va ringane hi lo mutemo lo a fanele ku va a veli yena i va manjeni na n'wi rivali wa ni hleketa hi Rosemary i va manjeni loko Rosemary a nghena va ta holova vo tala va ku kasi manjeni leswi ku nga mulungu ke leswi ku nga mulungu ke hi tlhela Afrika-Dzonga hi tlhela le manjeni ku nga ta va valungu lavo va yimelaka so vo tala manjeni a va tsaki nga ka president Cyril Ramaphosa loko a endlile tani a va ku endlani mi veka muntima ku ri loko Donald Trump a n'wi ala futhi u ta swi ta vonakala ku ri a nga rhandzi vantima sweswi manjeni Donald Trump u ta pfumela Rosemary va ri wa vona ke manjeni u tlanga ti-politics takwe u sapota Donald Trump hikuva Donald Trump i racist hi munhu wa apartheid u ta lava valungu ntsena so wena president Cyril Ramaphosa a wu nga fanelangi ku ri u rhumerile munhu wo fana na Rosemary a wu fanele ku ri u yisile n'wana wa muntima ku ri loko Donald Trump a ala a ta ti kombeta ku ri no i munhu wa apartheid se le ku languteni prof na ku languta ka timhaka ta ku vito leri mi ri lava i ra Mcebisi Jonas le ku tivutiseni ku loko hi ka hi languta ka Afrika-Dzonga mi vukombisi timhaka ta ku swi nga endleka ku nga vi na ku cinca hambi ku ri na tatana Rosemary ngopfungopfu loko ka ku langutiwa kambe a swi nge antswi prof a ku na nchumu lexi nga ta antswa hikuva ni ma vona Donald Trump a nga ha langutangi laha a nga ha languta Afrika-Dzonga u langute ku ri Afrika-Dzonga yi endle leyi so ka ha ri na judgment leyi taku leyi humaka ka Hague so loko judgment yaleyi ngo endliwa loko Donald Trump a ha ri xitulwini rivengo rero ri ta va lerikulu ngopfu futhi and nakona Benjamin Netanyahu a nga endli ku ri Donald Trump a rivala hi Afrika-Dzonga hikuva ni Netanyahu u ri Afrika-Dzonga yi endlile xihoxo lexikulu ngopfu yi endlile ku ri na matiko man'wana va le Europe va sungula ku languta Israel ku ri nga ku xigevenga and Israel yi bele xigevenga so manjeni na hambi ku ngo va vo Rosemary vo tala lavo Afrika-Dzonga yi nga va rhumela ku America swi nga cinci ka Donald Trump hikuva hi munhu loyi manjeni rivenga rakwe hi lerikulu ri fana a ri hambani na Netanyahu loko ku ta swilo swa Afrika-Dzonga kambe ri nyaju ke a hi ngo to nyajiwa tanihi tiko seni ku ongeto loko lavona va ku cinana hala ho cina loko va lavona va cinana hala ho cina loko a hi lo lan'wa hi ku a hi lavi muyimeri loko ku ri ku n'wi lavi loyi wa muntima a hi ke yisa Professor Themba Sono a ku a n'wi lavi mi yisa Mcebisi Jonas a ku a n'wi lavi ivi hi hetelela hi lan'wa a swi ta hi pfuna kumbe a swi ta hi onhela a swi nga pfuni nchumu hikuva ti-ambassador ta ha vuli nchumu namuntlha swa ti-ambassador swa ha vuli nchumu hikuva na Donald Trump a nga yingiseli na leswi Rosemary a swi vulavulaka kumbe un'wana wa ambassador a swi vulavulaka u to ti vulavula leswi swi endlaka so a ku na nchumu lexi a xi ta onheka na hambi nyeki ku ri a hi Afrika-Dzonga a yi rhumeli munhu wa Washington swilo a swi to famba swi ri tano so ti-ambassador namuntlha a ta ha vuli nchumu
xiyimo xo tika swinene prof a hi hetseleni nyimpi yalele Iran mi nga tshama mi vulavula hi yona la loko hi kha hi hetsela prof mi vona swi ri kusuhi na ku hela ngopfu loko hi kha hi languta timhaka ta ku tshama kha ku vulavuriwa ku hano hi ta hi ya vulavula hi nga ya na le Pakistan sweswi hi nga vulavula hi swola na n'wina kambe swi tikomba ku ri na ntshikelelo lowukulu wa ku herisa kumbe ku tisa kurhula ka nyimpi leyi kambe Donald Trump na Netanyahu va lwa sweswi va holova ngopfu sweswi ku va ni Donald Trump u la ku huma Israel manjeni Netanyahu a nga swi lavi so that's why a nyangatsekile Netanyahu a ya hlasela Lebanon ku ri nyimpi leyi yi lwa ku ri Donald Trump u la ku endla kurhula ka America na Iran manje Netanyahu a nga swi lavi so manje sweswi ke Donald Trump u ringa ku n'wi tsakisa ku ri a rhumela masocha wo tala futhi le xiyanini ku ri a chavisa Iran ku ri Iran yi pfumela a nga lavi ku endla nyimpi hikuva loko u ngo rhumela masocha lawa ma-America na vona va ta fa and loko va fa Donald Trump a nga swi tsakeli hikuva ni ka ha ri na ti-election leti taku hi November so a nga la ku ri vanhu va ku va hloriwa so u la ku huma ka mhaka tiku na a nga huma njhani ene Netanyahu a nga swi lavi ku ri a huma eIran hi leswi swi nga koho sweswo kasi Netanyahu a nga chavi ku nan'waka i lembe ra nhlawulo ya Israel no a ni ri yena xo sungula loko nyimpi yo hela u ta khota a tenga hikuva va swi va n'wi chajile va le Israel a handle ka leswi a nga hi war criminal leyi so loko ku ri na nyimpi yi famba yi karhi yi famba a nga ka a nga koti ku ya court hikuva ni ta ku na ri na nyimpi leyi ni yi lwaku ya Israel so ka yena nyimpi leyi ya n'wi pfuna ku ri a nga ze a ya court so hi mhaka ku ri ma-Israel lavo va kwatile ngopfu loko va vona Donald Trump a suka a ku no a ku ve na kurhula ka America na Iran so va yima na yena Netanyahu so manje loko a ku no na lwa a Iran ni lwa na Iran ku ri ni pfuna n'wina vanhu va le Israel va n'wi tsakela ke and u rhandza sweswo ni mi twile prof a khensa swinene nkarhi wa n'wina ku dya ku engeta Professor Themba Sono a hi bula na vona nhlekani va hi nyika xifaniso xa hi laha swilo swi fambaka kona Professor Themba Sono hi gimetile hi ya ka nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya 2 kusuka kwalano hi amukela advocate Ntsako Baloyi hi twa ku va ri yini vo hi mhaka leyi hi nga ka yona ya nkulukumba Julius Malema kumbexani loko hi vuya ka nhlokomhaka ta mahungu ni nga mi chatanyana swintsongo leswi va nge le ku vulavuleni na vaseketeri va vona kusuka le a Kugompo eka Malamulele eka Mhinga ku ya fika eka Mativiyana tshama na hina eka 91.3 FM Munghana Lonene FM Makomba Ndlela ukayelele eka Afrika wa vulavula ku laviwa vanhu lava ku nga vona va nga ta kota ku hi fambisela tiko kahle hayi vanhu va ku yiva wa vona munhu i nghena laha hi khalanga a va meyara 6 months down the line loko i languta wealth leyi a nga ka yona i tivutisa ku wealth leyi accumulate hi nkama munhu ene hina tanihi vaaki va tiko a hi voni ku ri na problem hi tlhela va bela mavoko hi va vitana vankulu wa munhu loko a electa fana na Pat Malavela mbuyangwa wa ntolo the following day se i vitaniwa muchaviseki chief chief minjhani la fanekele hi khalanga hi ze nghena hi vulavuleko swa hi karhata Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula tatana Julius Malema hi ku ya hi magistrate Olivier u ta sindziseka ku ya tshama khotsweni malembe ya 5 ya nandzu wo sungula wa vumbirhi malembe mambirhi wa vunharhu tin'hweti ta ntsevu kumbe 20 wa magidi wa vumune ntsevu wa tin'hweti kumbe 20 wa magidi wa vuntlhanu na swo switani ntsevu wa tin'hweti kumbe 20 wa magidi ya tirhandi hi leswi nga langutana na tatana Julius Malema a hi kha hi vulavula hi swona tolo loko hi bula na mutivi wa nawu lava nga hetelela va tshayiwa ku ve ha vona kambe hi vuye hi swi lulamisa eka advocate Ntsako Terence Baloyi lava hi bulaka na vona advocate i nhlekani hi mi amukerile laha hi le ka Munghana Lonene FM
Enhlekani Budpet xivitini lava yingiseri khensa kwamkeri. Na ku heta ku hlaya xiboho xi nga tekiwa hi magistrate Olivier hi rito ra ku kevutivi ka nawu kambe n'we mi tiva ku ta nawu kahle magistrate veri yini? Magistrate va kombisini ku ri Nkulukumba Malema a va tshama khotsweni ku ringana 5 wa malembe ka xigovo xo sungula. Ni mitwa mi heta ku swi hlaya hi 5 wa swona ku ri swi fambise ku yini. Ya mara xo sungula xi xexa ku ri va tikume va kha va duvula xibamu aka ndhawu leyi va nge i public area. So hi lava nge teka ka count yalowo kumbe nandzu walowo ta ku nyika 5 years kumbe 5 wa malembe u tshama khotsweni direct imprisonment swi vula ku ri yini a wa hakeli fine a hundzi nchumu we 5 wa malembe tshama khotsweni. Sweswo ni lava ku va na kota ku tisa ku hambana na leswin'wana. Xa vumbirhi lexi xa ku unlawful position ya ammunition ku tikuma yi ri na matlulu kumbe swilo swo balesela swi nga ri nawini hi leyi va nge te i 2 years. Then xa vunharhu lexi xa ku va khome xibamu va nga ri na mpfumelelo hi liya mi heta ku hi vula na yona ku ri hi timhaka ta mi ti magidi mambirhi 20,000 rand or 6 months imprisonment. Magidi 20. Magidi 20. And then leya mune hi leya ku ri va ri va tsandzekile ku tirhisa vutihlamuleri ku ri vanhu va tlhogomeriwa kumbe leswi hi xilungu swi hlayiwa ku ri failure to take reasonable precautions to avoid danger to person or property. Se ya ku ri xa mune xexo va ku na va ku ri 20,000 or 6 months. Swi hetelela hi xexo va ku ri matikhomelo ya vona nga tshamisekanga va ku i reckless endangerment to munhu un'wana kumbe property hi lexa na xona ka va ku 20,000 kumbe 6 months. So leswi magistrate va nga kombisa swona namuntlha ka swigovo leswiwani ku ya milandzu leya nharhu ku katsakanyiwa ka yona Budpet. Se swi vula yini ka tatana Malema? Lexi a ni nga xi vulanga i milandzu leyiwani yi rana concurrently meaning ku ri yi famba swin'we. A yi ri mhangu lowu sungula 5 years wambirhi 2 years i 7 years. Ku ta sungula swi vula ku lowu wo sungula wa 6 months loko va nga humesi 20,000 loko landza 2 years loko va fika 5 va ta va hetisa. Swi vula yini Budpet nawu lowu wa xipolitiki lowu bebala wu khumbini tolo ku ri loko va ri munhu leyi a nga ka vumbiwa bya tiko a parliament a va fanelanga va va na xigwevo xa 12 months ku nga ri na fayili. Se swi vula ku ri a va fanele va phula byohola le a parliament. But na tolo Budpet va vulavurini ku ri va ta appeal ene loko va appeal swi endle leswi swi vuriwa ku suspenda sentence na xigwevo lexi. Se laha nga kona sweswiwani Nkulukumba Malema sweswo va tiyimiserile xiswona va le ku appealeni xigwevo lexiwani se swi vula ku se xi suspendiwile. Se swi vula ku sweswi va ta vuya va ta tlela kaya a va nge tleli khotsweni hi mhaka ku ri se beyili va nyikiwile ku va huma va vuya a Gauteng since va ri East London or Eastern Cape. Swi hundzile se swi mi vulavula hi timhaka ta ku se ku veri va nyike leave to appeal swi vula yini? Alright, andaka loko va nyikiwe xigwevo Nkulukumba Malema Budpet va ndlise swiya ni nga kombisa tolo ku ri va ta appeal. Se loko va appeal va fanele va kombela ka magistrate yena Olivier ku ri wena ni kombela ku appeal xigwevo lexa wena i nga nyika xona. Ni nge appeal i xigwevo ntsena ni ta appeal na ku i ni vona na. Se loko magistrate va heta ku veka xigwevo xa vona muyimeri wa Nkulukumba Malema i yimini a ku ri a appeal. Se kwalaho ku appeal va fanele ku va na ku jekajekisana na mfumo wo hlamula ku nawu wa lwisa ku ri appeal yi nge yi helo yi nge humeleli. Se magistrate hela teka xiboho xa ku yini xa ku na pfumela kumbe a ni pfumeli ku appeal. Se sweswiwani magistrate i ale ku ri ni ku ne nandzu a ni voni khoto yin'wana yi nga ta cinca miehleketo ka sweswo se a ni ku pfumeleli ku appeal ku ri ni ku vone nandzu. Mara hambi swi te tani na ku pfumelela ku appeal xigwevo lexi ni nga vo nyika xona kumbe sentence 5 years imprisonment leyiwani famba ya high court ya appeal na ku pfumelela. Loko magistrate a heta ku pfumelela Nkulukumba Malema ka appeal yaleyo se hi mhaka se swi vula ku yini xigwevo xa suspendiwa.
ku suspend xigwebo swi pfumelela nkulumo Malema ku va kombela bail se lava kombela bail a ku va ngena ku tika ka ku va nikiwa bail ku ve na ku kanerisana na mfumo va pfumelana va nkulumo Malema leswi a nga pfumela ku aphila xigwebo a tshame handle until a heta appeal ya yena loko a yi khoto yo a yi khotseni etaya mara loko a yi khoto yo pfumela na yena yo ku ri a nga yi khotseni hi swegeo hi ta swi vona mahlweni se sweswi ku nyika nkarhi kuma Malema famba tirha na timhaka ta appeal i ta langutana na khoto leyikulu yi nga high court yi ta hi nyika direction ku ri ku humelela yini hi nandzu lowo ku na swiphemu swimbirhi mi nga swi kombisa xigwevo ku voniwa nandzu ku na lava nga ala ku na lava nga pfumela lava nga ala swi vula ku yini ka xiyimo lexi hi nga ka xona wa magistrate a le ku pfumela ku va aphila ku va voniwe nandzu swi vula ku hi laha se timhaka ta petition ti nghena kona se hi mhaka ku magistrate a nga pfumelanga swi vula ku va fanele va petitiona high court wena high court hi lexi xikombelo xa ku hi pfumelele ku yini ku hi aphila ku hi voniwe na swa koteka loko high court yi nyikiwe kume xikombelo xexo yi ala kumbe yi pfumela hi mhaka swilo leswi swa bumabumeriwa se swa endleka loko va yisa ka high court ivi high court yi ala ku yini ku ri a hi pfumeli ku ri i aphila u voniwa na leswi na swi nga ta va swin'wana hi nga ta swi va loko nkarhi wa ku wu fikini se sweswiwani leswi nga kona i ku ri va endla petition ya high court mayelana na ku voniwa na loko se va ha fambisa appeal ya vona xikan'we na timhaka ta xigwebo xa vona hinkwaswo sweswi swi ya kwihi swi ya high court se lexin'wana xa ku i voniwe nandzu swi saleka high court na yi pfumela kumbe yi ala ku ri wa aphila kumbe se swi vula ku a ku ri na ku jaha ku yiwa na le ku vekiwa vanhu a constitutional court ku vekiwa vanhu a makhanda a high court ku ndlela ku loko ku tekiwe xiboho vanhu lava va ta kota ku tirha ku jaha loko a ku susumetiwa yini But ku jala ku ya ku susumetiwa hi leswi na swi vona mi le ku tshikeleni mhaka ya tipolitiki loko se nkulumo Malema mihleketweni ya vona va hetini ku ri hey la politiki leyi ngheneleleni ingaku na magistrate lo i lo planta kumbe i lo rhumiwa se yimani hi hloma matlhari hi vamba tingoma hinkwako hi mhaka lexi a va xi languterile va langutele ku ri magistrate i ta ala ku va pfumelela ku va appeal se a nga ndlangi swona i va pfumelerini se hinkwavo lava ri makanda na constitutional court swi hela swi vuya ku ri hayi se na vo to pfula byi hola a ka ha ri na ku va ta endla yini hi mhaka nkulumo Malema i pfumelerini ku awu sweswo a wendlela ku loko ala ku va aphila va ta hatla va ku petition kwihi high court loko va petition high court a va langutela high court na yona yo fanele yi yimisa hinkwaswo leswi nga ku endleni yi pfumelela vona ku ri a ku pfumelela ku appeal se swi nga kombisa ku swa endleka ku va ya high court va heta ku vona vhiki leri taka se a va ta ya khotsweni se anyway hinkwaswo leswi a va swi tlherini va swi langutini ku swa koteka swi humelela so lexikulu a va la ku sivela xona i timhaka to tlhela a khotsweni namuntlha sweswo va swi tikomba va swi fikelerini hikwalaho ku magistrate i pfumerini ku yini ku va aphila sentence ntsena timhaka leti mi nge le ku vulavuleni hi tona ta ku ya loko se ku ta yiwa a high court ivi va ku se a petitiona ivi ku fana na sweswi mi vulavulaka ku nga teka matlhelo mambirhi kumbe swi vula yini swi nga koteka ku hi pima ku leha ka nandzu lowu ku nga teka nkarhi wo tani kwihi ko tala botseti masiku lama tikhoto ta hina nga tele henhla ta kha ta dyondza ku ri a ka ha ri na leswi swi nga ku swilo swi hlwerisiwa lexi nga kona sweswiwani i ku ko fanele ku prepariwa maphepha kwale magistrate court ya le a va ri kona leyi ni swi twini se va kha va kombisana ku ri 15 days 21 days hi ta va hi tisini xikombelo xa hina leswi ni hlamusela yini botseti ku ri ka appeal a ku yisi swintshwa ku tirha hinkwaswo swi nga sungula hi September hi 2018 ku kumba Malema hi 2019 ku tengiwa 2021 2022 hinkwaswo swi fanele swi va ka leswi vuriwa ku ti-record kumbe swi va swi ri hansi emaphepheni
seso magistrate kombiseni ku hey a ni la ku jumiwa ni la ku ni mi lunghisela swona loko mi vuya amundaka mavhiki manharhu se loko sweswo va swi ri kona swa tekiwa hi ndlela leyi swa ku high court yi fika yi hlela so Godfrey a ni languteli ku ri hi mavonelo mina nandzu lowani loko u fambisiwe kahle u nga hela lembe leri timhaka ta ku ene sweswo ni vulela ka timhaka ta ku pfumela timhaka ta ku xigwevo ku ri va xi appeal jaji loyi a nga ta nikiwa i ta fika a kuma maphepha lama mara swi tiveni maphepha lama Godfrey ya ku clean ka 5,000 pages ma ku se i khala ene swi tiveni na swikombelo na swigezegeza swo hlayanyana so ma ku veni 5,000 to 10,000 pages so ni kombisa ku ta va na ntirho wo tala to jaji leyi a nga ta ninga maphepha lama i fanele a hlaya ma 10,000 pages se swin'wana swi endla ku swi teka nkarhi sweswo mara ti-court ta dyondza ku ri a hatliseni swilo a hi voniwi kahle kumbe a ha ri xintuti xa hina xa famba so i leswi nga ta humelela a ko va na timhaka to tala loko court yi twa nga ku ri yi ta lava vayimeri va malima na mfumo wu tisa swibumabumelo va ta nerisa swi vuriwa ku i directive se hinkwato process teto lero 6 months to 12 months va ti ri kahle ku swi va swi herini lexi nga ta sala i ku loko va pfumela kumbe va se hindzela mahlweni na Supreme Court of Appeal kumbe njhani mara a na ha languteli ku 7 years leyi nga yi teka swa yi teka se le ku languteni ka swin'wana leswi nga vulavula hi swona ni tshame ni vulavula na n'wina kumbe loko ni nga hoxisi hi swona magistrate a kombisa timhaka ta ku va ku ka ku tengiwa nandzu luwa laya aka magistrate liya ya le ku Gompo swi khumbe vanhu vo tala hi tindlela to hambana ku na van'wani va nga tsandzeka ku tenga hikokwalaho ka ku va tikhoto ti hasa ti pfala kumbe kun'wana sweswo swa ku tani loko a kha vulavula a kombisa hi timhaka ta hi laha ntirho wa muxaka lowu kavanyetaku lava va nga khumbekiki ka ntirho lowu ha kona a ku na ndlela yin'wana kumbexana yi ta endliwa hi tlhelo ra xinawu ku olovisa swilo ku kumbexana va ku mathevula ha swi tiva ku na vaseketeri vo tala kambe loko hi ta ku tengeni a hi va lavela Godfrey yes ka vula hi zame hi vulavula mara lexi tshama n'wina n'wi eka hi xivalo i kombisa ku ri tiko ra hina ri na constitution n'wana n'wana ya timfanelo ene timfanelo letiwana ti fanele ti tshikeleriwa hi ndlela ka yi nga tshamisekanga se loko munhu a ri na vaseketeri Godfrey a hi twisiseni ku ri hi leswi nga xiswona ene vaseketeri va na timfanelo ta ku n'wi sapota na yena i na mfanelo yo a sapotiwa so sweswi va nga swi endla kwalani ku ri va hela va pima nhlayo yo tshama ndeka court va vekela screen hume handle hi sweswo ku ri ku hlonipha timfanelo ta ximunhu so loko swi ri na ku kavanyeta ndeka swona i zamina tolo ku ri loko i gungula ni ta ku humesa ni ta yinini se i matimba lama a nga nyikiwa wona ku ri a kota ku swilo swa yena swi famba kahle swi nga vi na ku kavanyetiwa swi nga fanelanga hi munhu loyi a nga ri ku tengeni so far ni nga ku Godfrey i swi kotini ku fikelela sweswo hambileswi kun'wani a ni tivi swi kombisa ku vanhu lava va nga ri ku tengeni kumbe va nga ri phati va kavanyeta mara byebye vutomi na nawu wa hina wa constitution Godfrey wo fanele hi hlonipha hi leswi nga xiswona kumbe hinkwenu mo fanele Godfrey na n'wina mba na valandzeleri then vutomi byi ta va kahle ya kambe va nghena vona valandzeri a hi hetiseleni kwalano va nghena vona valandzeri ka ku susumeta xiboho xa khoto hi ku loko va kha va vulavula vete hambi ku na valandzeri hambi ku na valandzeri xiboho xi teka hi khoto hi swivangelo leswi swi va ku swi tisiwile va tlhela va kombisa ku nandzu lowu a hi wa EFF i wa tatana Malima ko va ku tatana Malima vona i murhangeri wa EFF leswi vulaka a ku khomiwi kumbe a ku gweviwi EFF la ya Godfrey swin'wana swi tekaka ene swi lava mutshama xitulu kumbe magistrate o yi tiva no yimela timhaka ta yena a nga landzeleli leswi vanhu a handle va swi vulavulaka ene ni nga ku i ringetini magistrate loyi a nga swi yingiseli hinkwaswo hi mhaka na timhaka ta politiki ti nghenerini i zameni ku tibakanyela tlhelo kombiseni eka tibakanyela tlhelo kambe
sweswo swi ko tala daswona ku magistrate kumbe tijaji va na matimba ya ku lawula mafambiselo ya vona va na matimba ya ku lawula miehleketo ya vona ku ri yi nga pfulunganyiwi hi leswi ti-supporters kumbe va swi vulaka va langutana no langutisa mhaka leyi va nga langutana na yona va focus ka lexi va tirhanaka na xona sweswo swi le munhwini Phete loko va hluriwa hi ku tshunguri yini a swi ta vonaka swi ta vonaka swa vonaka so sweswo swi le munhwini Phete na matimba lama nga na wona as a magistrate wa swi pfumelela ma nga swi pfumeleli mara a hi kali swa humelela ene swi nga humelela kun'wana na kun'wana loko munhu a ri munhu njeni loko munhu a ri vumpheleni matreatelo na mafambiselo ma nge fana swi le ka loyi a fambisaka i yimela timhaka ta hi ku fika kwihi Tibuanaw khensile swinene nkarhi wa n'wina ku dya ku engeta enkombo Tibuanaw Ntsako Terence Baloyi lava hi bula na vona hlekani lowu hi sale timinete ngani khume a hi ku hetisela ku yini ndaka leswi kayelele eka Afrika wa vulavula ku pfala ka mina khalanga ta ku loko i ri na bindzu i nga navetisi i fana na wanuna loyi a gangisaka ntombi a xinyamini hi ku yi tsipela tihlo swi nge ku pfuni nchumu so hi pfulekile hi 2 minutes leyi nga sala hayi munhu ta vula malamo ku hi la ku va pfuna va nga fani na wanuna wo gangisa hi ku tsipa tihlo a xinyamini a va hi kumi ka sales@munghalonene.co.za yeah maswaka amela ku humelela ka ku gangisa ka kwini ku mitsipa miri a swinyamini mitsipela tihlo boxa Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula ele ka mugana lona FM komandela ya ku timingisela mina ku o angula o ku yini eka nhlekani lowu loko ka kutisela nongonoko Afrika wa vulavula ka mugana lona FM komandela hi ndlela yoyole 0860002543 i nomboro leyi nga yi tirhisaka hi kota ku twa ku n'wina mi angula mi ku yini ka timhaka leti hi bolaka a tona n'wana mingiseri hi lowu nhlekani Buthphethe mpfukeni ipfukile boto wa mina minjhani n'we mpfukeni I can't ya mina observation ya mina Buthphethe aka issue leyiwani ya nkulukumba malima leyi endleka le East London i ku va gweviwini yes and then manikuwile na swigwebo hinkwaswo 5 years tete va tlhela nyikiwa na bini ya 20,000 ku va nga ha no bina va timukela va tiwisela na ngamu na vana majambeni siku ra namuntlha yes I agree mara leswi ni nga swi langutisa i ku nkulukumba malima va ta endla appeal and loko va endla appeal se laha hi fanekele hi tirhisa ku analyze ku ya mahlweni ku ya famba njhani appeal ya khoto yi fanekele ya tshama hansi yi langutisisa ku swikhezekeze ku ya hi leswi nga ndlisisa swa ku sunguleni swa langutisiwa swi sukela a hansi machajelo lama va nga nyikiwa nkulukumba malima unfit person who possess firearm Buthphethe and ammunition in terms of section 102 yiba nkulukumba loyi Snyman loko nkulukumba malima va na private purpose ya certificate ya firearm yena loyi wa Snyman a ri na business purpose ka business purpose can hand over each other firearm loko ri ku hi le ntirhweni ku fana na maphorisa nkarhi lowa wa khale a va pfumela nkarhi lowa wa khale va nga pfumeli ku fana xibalesa mara sweswi ingaku va va pfumelela ku phorisa ri na ri nga ti chesa na xibalesa xa rona kaya for as long na wu pfumela na safe yi ri kona so ka leyi va nga na yi nga kona sweswiwani aka khesi la nkulukumba malima a yi basi swi helela loko ku ri ku vona hi voxe a va na yona business purpose va na private purpose so nkulukumba Snyman va na nandzu lowukulu ngopfu va teke xibalesa va nyika munhu loyi a nga unfit ku possessa firearm in public ni le ka domestic of violence section number 117 ya 1996 nkulukumba Snyman ya vaba and then le ya Firearm Control Act ya 141 ya Firearm Control Act ya 60 ya 2000 yi pfumela ku nkulukumba Snyman vona hi voxe loko va ri na xibamu lexi va tirhaka hi xona a xi tshame tinyongeni ta vona loko xi suka tinyongeni ta vona xi nghena ka safe a xi khomisiwi munhu un'wanyana ni nga nyika mhaka ya ku basa ya Buthphethe ni kombisa ngopfu hi n'wina loko va mapake movha ya n'wina laha mi nga sose xi khiya ka ignition loko nhleko a fika a nghena ndzeni ka movha liya a driver a ta ta tlumba mina ni ri wrong aka traffic circle
lethe mina ni wrong nhleka a nghena a niba ku ve yena I right loko a nga ri na driver's license namba a drive swona nawu wa n'uba ya charger mani loko swi ri so I charger nhleko ku driver nga ri license kumbe a charger n'wini wa movha muta ku movha wa mani wa Patrick Khalanga Mathebula so fane nanguta nawu faneke u nanguta swikhedzakhedza swo fana na sweswo hikuya se loko kube nawu u fanele u languta swikhedzakhedza sweswo mi vona onge ti-magistrate or fear va nga va swi tlule njhani swikhedzakhedza leswi mi nge ku swi tshayini ya va tirhise politiki ku charger nkulukumba Malema kumbe va tirhise ku lwa underground swi ka tikombisi ku ve le ku lweni na yena a va tirhisanga nawu basa ku vulavula ntiyiso loko hi karhi hi kota ti-section letiwani ku thetha a swi basanga at all ni nga meka xikombiso xa ku hanya xivutiso ku ta va ku ni le ku nyikeni swikombiso nawu ba mani na kana mithu kambe ku duvula xibamu a ntshungwini a hi nandzu na nandzu lowukulu ngopfu xibamu a hi languteni vo thetha ku xibamu xi suka xi ri ka mani xi suka xi ri ka Malema a tinyongeni ta yena loko ri ku swi tano yesi Malema va ku pfaleli loko a xi suki ka yena xi duvuriwe hi yena ku duvula a hi nandzu na I nandzu se hi swi a tengaka swona tengo swona mara butpet a hi languteni ku xibamu loko a xi duvula a xi suka xi ri ka mani a xi over xi suka xi ri mavokweni ya mani yes I duvurini I nandzu u fanekele wa n'wi charger mara hi fanele hi languta ku la xibamu xi suka xi ri kwini ka mani a xi hlayisekile na wa xibamu butpet loko mi xi trainini xi tshama tinyongeni ta n'wina ina kambe ni vula ku sweswi ni nga laha mina na n'wina I ku tatana Malema va voniwe nandzu hi ku va duvuli xibamu lexi xi nga sala ku ngo va ku luya a nga va nyika yena ke kambe ku va luya a nga vulwangi nchumu a swi vuli ku luya a nga ndlangi nandzu I ntiyiso na pfumela ku Malema I ndle nandzu buthet and then na Sibeyimani na yena I ndle nandzu va ri vambirhi va ndle nandzu mara a hi languteni root cause buthet swi sukela ka mani munhu loyi a nga carelessness and negligence I nkulukumba Sibeyimani yena a nga traina xibamu xa business peoples hi ku I guard a nga fanele a nga teka xibamu xa ntirho a xi nyiketa munhu ntsena hi ku ya hi nawu ya ka Armed Control Act buthet so hetelela lexi na ta mi kombisa hi xona judge leyiwani Olivier a nga tekangi xiboho xa ku basa because loko hi languta back in the days ku na case ya pro-life event leyi nga endleka ka loyiwani va ri mani loyi Oscar Pretorius I dlayini hi self-harm ya yena va n'wi gweba 5 years nkulukumba Malema a nga dlayanga lo ba xibamu va 5 years so mi twisisa yini hi justice kwalani a yi zangi va stable that's why nkulukumba Malema loko vo ya va endla appeal va nga tela ku humelela why because sweswiwani Sibeyimani I sungula na loyi ra yena wa la kusuwa mfumo u ta va karhi u moxekeriwa loko ri ku himpela va pfumela ku hakela nkulukumba Sibeyimani inkombo thetha ku hlumana ka dabos ni enkom a hi tseleni lava hi timinete letimbirhi ni nga sala na tona Nhlekani butpet so love ngopfu n'wana mani na switwa xilumani xi le ku dzambadzambiseni kwala ku duvula hi ku duvula xibamu ku ya ehenhla swi va swi ri wrong leswi nga kona and a ka appeal static swinene mi swi tiva ku ri appeal yi ngo no vuya yi ngetelela xigwebo lexi nga recommendwa hi court xa 15 years ku luya wendle yini kulukumba Malema I munhu loyi a nga na authority hambi mina na n'wina a hi le ka position ya yena ene loko na u teka course pet aka munhu wo fana na mina na nkulukumba Malema u fanele u tiyisa na u kombisa ku na precedence yo seta a swi faviwi leswi loko ya vuya appeal nga vuya hi n'wi lahla loko xilumani a vulavula hi leswi ne a vulavula hi luya ku fana a charge ku hava munhu la chargiwa ku ri hava complainant but AfriForum ivi yi complainer case yi pfuriwa against tatana Malema loyi a nga na matimba aka Sibeyimani so ri hi ndlela yaleyo n'wana mani Mary case a yi ndlini swi kahle ni basela Mary case a yi pfuriwi ku nga endlekangini case yi nge vi kona ku nga ri na complainant butpet leswi la ku loso ku fane ku va na munhu la nga complain a ni ri AfriForum yi complaining ku tatana Malema va duvureni ivi yi pfuriwa yi yisiwa mahlweni
xana ya tatana Snyman yi pfuriwile kasi Snyman a chargiwe mani kasi naswona ta chargiwe hi munhu i ta chargiwa hi mani la nga complainaka se leswi a ri ku tengeni ke leswi a ri ku tengeni ke leswi a ri ku tengeni tenge hi ku yini i lo tekeriwa Telkom va duvula henhla mi nga ri vanhu ku ri tatana Malema i na authority aka bodyguard ya yena Butthet nemetwi can see ay kumeni mawungemsa nongonoko lo umelerisiwe ncindani Eric Mawasi mina ni khalanga Pet Mathebula ay hlangana na ngonoko lona kambe ne munduku bana siku leri na mitiphina nongonoko dzumba ra mina wa landzela andaka loko mi ta mi kume mawungemsava ya awara ya 2 enhlekani eka Malamulele eka Minga ku ya fika eka Matiriyani tshama na hina eka 91.3 FM Munghana Lonene FM makomba ndlela